Bukti rat, Slađa zapištila poput ekspres lonca, pa ušla u žestok verbalni okršaj sa Gastosom. Haos. U toku higijenskog sastanka koji je sazvala Gordana Džehverović došlo je do rasprave između Slađe Poršeline Lazić i Nenada Marinkovića Gastosa. Nemoj da mi se obraćaš, jadniče, stalno mi dobacuješ, jadan si, shvati to, kazala je Slađa. Dobro, ako ti kažeš, dodao je Gastos. Budaletino jedna, skini mi se s grbače, kazala je Slađa. Podsjetimo, ovome se nije nadala. Gordana Džehverović stigla je u Belu kuću kako bi provjerila koliko učesnici elite u prethodnih nedelju dana brinuli o prostoru u kom žive. Goca je nakon samog ulaska u Belu kuću ostala zatečena nemarom pojedinih takmičara, te je rešila da sazove hitan higijenski sastanak. Sve mora da bude pod konac. Gordana Goca Džehverović stigla je u Belu kuću da bi proverila kako takmičari održavaju higijenu na imanju Šimanovci. Ona, ove nedeljni vođa Stefani Grujić, treba da obiđe krug po imanju, a sigurno neće biti prijatno jer takmičari nisu nešto vredni ove nedelje.